Kumsi benda ban rakhe ke jingdap suppose nem juga maulai HYC Circle. Hene ke sengi ke suppose trik benai bapra harjar arpusau ka HYC ke penlong yak program jingyat pajba halor kapang ban persya yau drug. Lani ka rally against drug abuse. Ya kene ke jingyat la sedang nak kemat ke school basic na maulai nongkwar langba ka maulai putmuri bat penkut ha maulai madan he hagni sengi lai simbenda da ki kena school bat kinong hikai juk school prepare ke badon hapo maulai kinong elam sinong ki riurang ba na ke sinong maulai kit khot jo keseng ki pulit na maulai PS bat ki wei hasilan ter kene ke jingyat yo sngaw ke jingperta da kinong simbenda ya ki kenten ong em ya drugs say no to drugs ki school ha maulai ki ong em ya drugs kinong maulai ki ong em ya drug open kordet bat kiwei harangkat ki plakan bat khot bat wer bat kentu ya barok kinong song snong makin kiar na ki jingdi ki basniu kum drug ublei upa ujungi bahabeneng yuan hakmat jume kupa bi kumni kumangilong bat gidem ki slajat bakut baketang se pa bi ban ayu memela ai gene ka step ka pernai ka step ka thamai ka step ublei da gijing da gijing sin ba gijing don kat jume gijing ka ku jume ublei ilong kumni kumangilong ni ayu me ublei ada ka por kupa bi bana kalian ka seng HYC kalau patbek igani ka program igani ka rally ubade try bila persya yu drugs lengkap ke school sinong kitau ibu ti atray igani ka dunia rally naro baslang wanmi nagani ka basic school na nongkwar hadok padapoy hangtay po madan he hakal tiya ijingi aublay bakinong sinong baro atray hakal tiya kini i bakin tip atray baka don kata atray kajingele ka bakraw ba atray nagani seng ban persya yu drops kefu able hakal jaka atray habin lapoy tayo baka don atray kajingnya keren kajingnya peli jumut buat jingir kri gay ni dak husnan juga ni watsi wede buat drops yala mengi able itu mensi bakut ai atray ni orang pai niyo atray ta kajingsu jingmut nakalian tipa kikme nakalian kesnong katau nakalian ter ke imlang kesalang bagi tiap atrai uni ujintau ubasnil tam na wadis tam drugs awlay uday atrai uban penjahar kepot yang ini kajing ujungi mengidai banyata ngidai banyale bagi day atrai bajok ya uday drugs awlay sim sele de buram maaf awlay kirentang kipalat wabon kibay kesusi yeme nama gini ngingo ngidam ngipam ngikerpa haka keteng utrai nong pedin jengi Jesus Christ menta sebam jukut ru amen. Deka pasusi kalong ba na ijing stang ibarat kampenong yaki hadok ba ndalapoy haki kamera kelas bagi show samdia bagi kemat jongi ladap idho pa ba kile yaki eki pasniu tenang ning jongi kom ka HYC ngisudai ba hakom kan digaya hakom kan digapor ke pemerintahan kumpang ilatip hadin bangila leban redrugs na kawai ke jaga skui pa ngisudho bakas nong mulai jongi deso tanda iwe ni arngot hendai dah kispangot kiladong kisamlah pungsong mulai jongi kiblaya kendo jingge kirempi yang jongi namar ki khuon pat kham tam ro dan ki yang kiba ukurim jong kiru upenan kam trans kedi kalak ta shibon yang ikum kinailam jong aseng kisutho pamamrai ki imlang kasalan kabobian ka emlang salang ka basuk sungan ngidon kam banya kle ngidon kam banya ai ka ti kemon tidak pleng jongi tedine tertau nagleng jongi hakni knet ski berdap nilai don keci kedon lambat kidan bal snong banya pleu jumut bat asgobot ong ipi nagleng jongi HYC sengbe hadok menda totep ba duna ya ka kendai thongot ngilapha yakini kisamla kiblangok kiblakerni kibanglatam lesila penong ngabrong bantang ngilatam yaki na po pulo ngilatam yaki na po yodo no opar mo pram na mapran ngilatam ro yaki na keleng jong kapri nyutra kumpa knai po hapo sis pamut kiladan hapo ka rehabilitation center
Tiga eka bang aku abang. Kau kekenhor ngi lada bi ina do khaman chua. Balada mangi ngi shop klik ti la ngi thiat hai. Ngi suthu bau udiu drugs undrung haka kerpong ke jompi jong asisin kesni. Dia terkenal kisah malam ki happy berit meneng le perta yang ong em drugs. Nangit ndai tang sentur penong ong em drugs. Hari nato ka download ka mesim jongi. Laga mapi ong em ong ro ikipar maramar jam jompi. Nandi kipar jompi ong bet em drugs. Ngamar tu mangi sutho basisian babikta teng haka jinglong beri long kenai ke ong bangi domi mei domi pa. Tang berdom yang kita hari pintu kadang kecing kerdin sisian keski. Denang yang jongang anam buktiin nasuka apa ong ipi. Waknom kita bab waknom ham kata kecing pencoy jonglo nomor basis lah. Lap sitom tempat yodo kendri endang ulat te wakho ipi. Denang yang jongi ni kedui ki kebi ki kepa ki bahaya asam jong ki samlang ki bangwa ini jajing di longshore wan cepat yang kedua yang ikim kinoi lam jadi cuci ngilak ban betul TV nak tak ban tahu tumai yang kita ki bahaya asam lagi ki khol ki jompi nomor ki sudu hake imlang salang ngidon kam kajingi ai ketiga pon ketiga diang nginompet bangade na kata kedhon sing malang nane na kata kasnon na kata ka school nane na kata ka sing samlang hering ite bagaji sok tilang hi lada ngiter kan bakham tam bak ki bol jungaan ngangit skam ba udrak sisin keski ngilak patong bangin lapat dikit nane bandrat dengkong nang ne napo kashlong kathawa jungi nane napo kajat benriu nyutra nyus kum jungi deta ini kiten kublai semua berpenyak jaga program nak mentakan neka rally dan persai udrak dan kuburam ya presiden rambak dan KSYC sama Roy Semren yang taya kinangelam dan kalian kita bersenang ketaya Pak Mendung diberi rambak senang nanti nak buat nonglum kinangelam senang nak umjir kita kan mangkit kam jang KSYC di Brokaway kumjur ya ke police department kita lawan ban Saki ban ai musim lang ya ke jingya nanti dengan KSYC kerpangru ya ki samla ki jongi ki bawan ban represent nak school ke prepare ki bawan ban simenta kumjuru ya ki pai nang song da besong mulai akan ni kesengi kepada kesengi ba kalau ki pendem buram ya kan jingdap suppose nam jong kaseng HYC ngai ke buram ke bakrau ya ke senjang ke pakai HYC kalau sim ya kan ni ke benta kai ke pun ketik mesin nga kumwe ni samaran ba ko mulai kalau bangai karang pak message ya kan ni ke junction kya jong ke HYC ya ke bangala pak message barok banga appreciate ya kan move ke jongki na ke benta ke jingi kun jongki ya kan ke jingsneu ke bonun shock ya ke jet benriu ke jongi ngombo drop lagi ni kesini ki por komentar udah uwe na ki akhtiar ya ke pangila ong bau wana sabar ri desi ke ka dawa ben pentren ya ke jet benriu ke jongi ngasim ya ke namar pamasok ya mengetiem ke jet benriu jongi nalor bangi dai lupa ke jet benriu ke berit pai lagi kun sama jami ki tren na au jundi ni au ni jundi besneu saya glawai tu kedai beri bujongi kawai ke bangasom show mensiam kalau bana kalian kan soi si kesum dia bahai ke kamat ni hapan ai ke jinero ya ke senjam ke pakai SYC kalau sim ya ke pangila ini bagi social media ke per ya ke bagi lasha berpersangkala kan yai banora jingkala ya ke imlang salang kaptam ya gini ki samla ki bangok hodrok memang bagi bangok hodrok kidai ki besneu kidai tang ka cingsha ya lamakla kai ko pensngau dia man itu ipi ngasngau man amba haki kindiat tayo kindiat panai menta dan ikai long ki ikhat yang asiyen apa ikhat yang asiyen ngakeli ikai ka dawa itu yang mau kunjung i ulangok hodrok tawa hakno ko rukom utau kunjung pi ngok siang ka bhawa ti ban siye ngan siye tu ipi kindiat ini isturi apa ngarong apa ngalai ke yang joki ngala om yi bangal nalapang ya ki produk yang emba ngalerai de subhawan tamo pise apa ngalai kan rek hata ke yang to ngapriang kata ke jong om ke jong i dan sim melam ya ki porlok agi bede ki porlok jong agi bede lang atun hun apa ngilai hata ke yang itu story baru tahu kun apa yang jaga apa yang jingtia apa kapau dang tia uklai nga kumno umok hodrok kedawa ke bau umok hodrok su itu ingat kata ke di studi jong tahu samla bana khat reu khat yang senam
Kadang awak kalau kau usah pengop haki perlok, dah kau bagi pengop, dah kau bagi clear, yang ini kejingdi pesniu haki unsur. Anda apa lagi unsur, kesok ngai kata kejingdi kau pelong pada tu kena, poin nak kapor ban kerni kini kejingdi drop. Kini kini kata awak kau pelong yang ikut samla, lani kehat berut dijongi, yang diberiu, yang kau bagi tu diberiu, tiba million penjam pat yang diberi, di pengop dah kena gelap kelenti. Masa orang yang fikir berut, so hakiar kalah kajian. Ngau ngi pibo uniu kena ngasngau biau ngasau kuslai hapeng jong jingdup jong ye kesang ke jongki coba kisu pela paru umbiang pela ke kumir umbiang pela hada ni ke kuar ke bak pertega hilang kan ni ke poi hadu ke stage coba tangkat tu kan ni ke tangkat tu kan ni puar ukhlak lah ni ke selap pertega kada ba kalau bagi kimi kita kimla kan ai ke jing semar ke paka namar bak jing semar kalau ke barem ke kunjur ke jing banda ke jing sistem lamba ke jing dembak jing shop jong ni jing di kustil kene ke kada ba ke ba ki happy berep ke jini pidai no pi ke kenro yang kejat penrio kini ke kuar pemerintah ke XYC kelai lam nanti mapi ke happy berep kenlang ke kenro pat nak ke bertajung kibai bertunjuk ru yele dia kenang ba kibai ke num ngop su dan ke num sya alam bakra su how ni jing di kustil ke jing lem shop jong drop sakani ke jelah ke jeni kat ke bangala ban kenal de host dam arjar kan riu kan yo wat ban kiu be puk hak ni ke jelah ke jeni hak ke bagi kuat sama jeni kisah pengok ngau ngade wei de preng ke lam sen sama kubala sak pengat kies tang nak kada mengitin drop lain ikan drop kapoi lu kustia coba misah bengan re bangi train nak betak ke bahak kami yang emlang kesalang ngem dan kenu ke jing song sia kata ke pak bangi hak sekian kai mesti peran kuat lada ki lada kita ki beri kembali ek besniu ki berngam bangi train nak betak ke jing bahak ken mau ke jing bahak kalau ke dong job ya ke jing sniu ke jing le ke choi fi ke nak betak apa ni ngai bahak ke kuar kan long ke jing job ya ke jai benriu ngai ke jing play ke bakar bangru ya ke polis dikpatkan amba parok ki ke jing besniu buan pak kita dulu kini gua pak ikwa yang orang jing kelai ke belak salang dan ke bangi real kal pok yang belak salang kini kedai kowe kena kita pak ke bangi hak bersimkian yang disebut ngakerpat yang ikut samla kata begini kena skul bapin sesi yang ngakerpat pinlang mau pergi kendro hanging apa daya iya ikut samla jemi kindai ni kedul kemat kebejingan ngangai cikam babarok kini gua patan ni kedul kemat kebejingan ke pak sisi mau ngula jingan kabut kilang ngop ndro ngangai cikam num dan kum kita pipidang ni ban balaj na jela di no drop babuan ki hat berit lagi ikut sama lagi ang hoy taka momot kani kade ke jingkam nya ke jaj beriu ya ka ba XYC lagi ikut hun hotel ibami sakmat ban yang yele yaw ni jingti busniu ubalong sisa aktiar uban benjat ke jaj beriu jongi tangkat ni na ka masuk ngilasim me babor babelong ini ke program ya baru kibadan benta kibadan yang kini kerjakan so man ai kuble ngilang baru haga gerteng jamajan nyutrap ke biye ya ke jongi ai kuble rin kong ke XYC maulai circle bakum kadap kajing rake ya kajing dap host nam kajing ya lenti jong ka circle kila pelong ya kini ke program atrai baru na fi fitip ya kajing sim ya ne ya kesenjam ke bakum ke sengla sim nadu kalai trip jemang jaman taus nam Banyakun ya kani kejingge kabakum kejat merim ya kendo. Hakini kishifau kat santri kisnam. Nadu bau drugs larung habo kani kari kebiye ya kejongi. Hot kum ki kun samla kum kejat bendriu kum ki yeng kisam. Ngisngau ketram. Banyoi badu kat ni drugs ulah kata ya kari bekejat bendriu kejongi. Dang mentat sifang tile yosngau ya kejingkren. Naiba aru pasa uwe ni kikun samla ubalamat bu pelaya lenti lembah kajing long kerni yang kini kijing di pembuat pilayo asngau ya kikentin jing ruai naiba ban kier kakung wa kibalong kum kijing sneng yang i bat ya filang barok khamta me ya kini kikun samla hab kiberit kibadaun hakijing puli kijong fi kasenge choisi lembah kani kasngi kasyem ni kabu ban kentu ya fi khamta me kihab kiberit kibedamdan nak school ki jongfi kibedamdan nak jingpuli ki jongfi basyem banadu kani kasngi fin syem me kata pledge lari ka jingsma ba fin om yau trap kata kani ka message ka bangi kum kasengi kwa bandu hakmat jongfi kihab kiberit hakmat jong kajat pendri ni berakoi kumangiong ye fi kajat pendri ko batang khaksa hadu khaksan lang lagi sosi bantep banakani ka khaksa wa khaksan lang kiladon kum basilak adu arlak kam ki kun sama jo kajat berdiri kentei cenderang ki belangop akin ki jingdi buat
Kazai beriu, kabala daya nujur tang buat kinong tre jong railway, jong Indian Railways ngidam day tang Shipawa, nakajingdon jong kita kinong tre jong railways. Dan nakata kazai beriu beberit pat, kumbasila kado arlak ki kun samla kilangop hakne ngajing di drugs. Kabahama kalong, bau drugs plus si kinong di drugs ndre multiply. Kaumut balada don armut multiply saar nakasaw multiply sa saw kan poy khatri bukum ta ter. Kata kali kajing ma, kabaab na kajing kerni yung drugs. Di kajing kentu, nakaliang jom seng. Kalong sobha, da kamensi yung kabarit. Kajing kentu ya kini, kibampat jumelian ban kata yung niu jing di. Ba film day hero ban kata, bat ya kitu kibala kerni. Kalenti kerang don ya fi, ba film one five, bat ba film penbet ya kajong jingem. Tindan kam, kumbuhan dawi ni kikon samla, kihap kibarit ubakren menye. Ningkong sabi kam kalmawi kekerting kazungu ba wang bating-ting ikwa tulok cool ngin penilang la dengan ya dilang kumbalik kiwi keporok. You don't have to take drugs to look cool. Lekai riam bat kumta ter pimdan kam ban ya di kijing di buat kena mungkin longlang kumbulong kiwi keporok kijong fi kumong ngakwa roman pentin mau ba mata kasih ke choice mau lai circle kasdang yang ni program la ni kapulong yang ni program dak bakhat yang ikon sama tu school kan mau baka maulai ka dito kids nam jo kajak bendria bak ngakwa balong bak ni kasngi ka bamanta ki kun sama jo kasnong maulai jo kadong maulai ki bawan ni school ki ba fair bakin shim ya kani gacing ki trip nang bangi dai u kids nam jo kajak bendria balada ni kwa ban penkala bat ban yada ya kajinglong ya kajingrong jong drugs sa kisnong kita gojongi ya kali bakajak gendri gojongri kajing sedang kaliban sedang nang ni na maulai lumba kani kasni hakabangin shim ya kajing smai bangin nong yau drugs balang bajong pi pinlong kita ki ambassador lani kinong kit tin siem ki ba pin tha ya ka kubur pin kran ki porlok porjor ki jong fi ki bahaying hasam ki jong fi ba makiru kimdei ban kata yang ni pendekut ya kani gajingnya teli gajongi banyak ki persya ikian ki ba fair lesi lembau drugs kan pentlot ya kajing mut jemperkat jong ikun samla gajongi hak ba maki kinlong long useful show kinlong unuseful ya kajak beliau balada don kam banyami hamadan banyakun ya kum kita ki an ya kum kita ki policy silap arlak kun samla gajongi ulah tiak sesurok umlak syu teman yang hai ngilak banyale kita ki bor kepada apa ya ban sautur ba kawai ni kibut ban hiartma ya kajak beriu kadai lemba ki jing hiartma ki bajar kumudrak sebab kiwe ki jing di buat tungin ya yeng ban sautu ya kani kajing shisha bat bangin mil drugs kena makum kajak beriu nginlak ban yakun kita ki bor ki mana ba kata kani kajing tentu nakliang jong seng bak kumbang ilakran tak adu kani khlip makru kubakum kini ke program kimni bankut nakaliang jong seng tangah maulai ndrekin yai petengru hakeleng jong beriu nyau terap kenang ban penting na ki kun samla ki jongi nadu na school hadu college pada kisnong kitau kimdei bangop hakini ki jingdi buat kenang ban penting na bahajak beriu bata khatsan lak bro kan lak ban yakun di kisis pak sau fukrur ladang idon sisai ka dengan jitli bat idon yang kata kamet kabakot bangkya ka bat kabaklan bat ka khamtam ye ka jingmut jimperkan kabaklan ban yele ikinu kinu bor kibana ba tetang na kini kentian kumawai pingan option me kapor dai to ai bakari ka si benta baro nangi kibadan hang ni ngin shim me kata jing smai bangin mil drugs bat bangin pensul thu ya kiwei pat ki bomdon hang ni ya ki bahaya ngasam ki parlok ki parjor ki jongi bat makiru ki yau drugs kublai shibun kublai syajarmu yang hilang baro